Apakah persiapan yang you all kena buat? Baik, pertama, kalau you berada di dalam rumah, okey? Kalau kita ada kat dalam rumah, pertama sekali, tolong jangan duduk dekat tepi cermin, kaca. Jangan duduk di bawah lampu kalau ada chandelier dan sebagainya. Sebabnya bila dia bergegar, dia akan jatuh kat kepala kita. Jangan duduk bawah kipas. Bila berlaku gempa bumi, kalau you tengok ada musibah apa-apa musibah berlaku, kalau boleh secepatnya terus-terus pergi offkan you punya main switch elektrik. Okay, alright. Kena offkan main switch elektrik tu sebabnya kita tak nak berlaku electric shock dalam rumah. Okay, so tolong offkan itu dulu untuk keselamatan. Alright. Yang keduanya, jangan duduk dekat tingkap bila berlaku gegaran, sebab kita tak pernah ada praktis. Kalau di negara macam Jepun, mereka dah ajar budak-budak kecil-kecil, dah sekolah tadika pun dah belajar cara berhadapan dengan gempa bumi. Oleh kerana kita ni baru nak belajar berhadapan, jadi saya harap kerajaan akan keluarkan panduan-panduan menghadapi gempa bumi supaya lebih ramai orang boleh dengar. Okey, tapi dengan saya ni insyaAllah saya bantu, saya ajar seberapa banyak yang boleh. So kalau ada meja, kalau sedang berlaku gegaran yang sangat kuat, masuk bawah meja dengan syarat meja you bukan meja kaca. Sekarang ni banyak orang meja makan, meja kaca kan. Jangan duduk bawah meja kaca tu, sangat-sangat bahaya. Walaupun dia tempered glass, sebab benda barang jatuh bom di atas meja kayu tu. Jadi kita terlindung dan selamat dekat situ. Alright. Kalau you sempat capai comforter, kalau you ada kain ke apa ke, lagi bagus lindung dan duduk bawah tu. Okey. Itu yang kedua you kena buat. Yang ketiganya, alright, yang ketiganya, kalau handphone, sebab tu handphone ni sebenarnya sangat-sangat penting tau. Sebab tu handphone ni sentiasa kena, handphone ni bukan lagi barang mewah. Handphone ni adalah satu barang keperluan. Okey, so sangat penting, tolong ini saya bagi input tambahan semalam, itu saya tak cakap. Pastikan handphone anda sentiasa dalam full charge. Okey, dalam full charge. Sebabnya kadang-kadang ada orang, dia biar je lah, ada lagi 10% biar je, 14%. Bila berlaku musibah, masa tu you akan menyesal. Okay? Jangan masuk dalam almari jangan masuk dalam jalan, memang you gelak, jangan, besok jangan buat gelak-gelak masuk almari. Masuk almari terbalik, dah jadi keranda kita dah dalam tu. Sangat bahaya. Jangan masuk di tempat yang anda akan terperangkap. Sangat bahaya. Berlindung bawah meja antara satu yang terbaik. Okey, kalau meja you meja kaca, apa yang boleh buat ialah sofa anda terbalikkan, duduk bawah tu. Okay, kena kreatif sebab kita nak melindungi, sebab rumah kita atas ada batu. Betul tak? First boleh bergegar, apa-apa saja boleh jatuh. Sebab tu teknik dia, kalau you tengok budak-budak kat Japan pun praktis, bila bergegar je mereka terus automatically duduk bawah meja kaca, duduk bawah meja kayu kat sekolah. Okay, kadang-kadang mereka ambil bangku mereka. Bila mereka nak jalan, cikgu suruh keluar daripada bangunan, mereka akan ambil kursi kayu mereka tutup kepala, mereka jalan dengan kursi bangku tu, kursi kayu tu. Okey, sebabnya sepanjang masa tutup kepala masa jalan tu. So sangat-sangat penting. Alright. Jadi kalau macam kat rumah tu tak sempat apa-apa, kalau meja kaca, cari kursi terbalikkan dia, duduk. Kalau tak ada, kalau cushion tu boleh angkat, gunakan cushion untuk cover kepala. Kepala sangat penting. Kalau kat rumah ada helmet motor, pakai. Lagi bagus. Okey? Kalau ada helmet motor tu, lagi bagus pakai. Selamat. Okey? Alright, itu kalau dalam rumah, kalau you berada di dalam rumah. Lepas tu, jangan duduk dekat dengan poin-poin elektrik, sangat bahaya. Okey, jangan duduk di lokasi yang ada kaca. Jangan duduk macam contoh kat rumah you ada aquarium, ikan. Jangan duduk dekat aquarium ikan tu, sebab kalau dia pecah dia akan berikan kaca, tempias dan sebagainya. Sangat bahaya. Alright. So apa-apa hal,
Selamatkan diri, sebab tu handphone ni kena ada selalu dekat diri kita, dan pastikan handphone kita daripada sekarang amalkan sentiasa handphone kita full charge, sebab kita tak tahu bila musibah nak berlaku. Okey, kenapa perlu ada handphone? Sebabnya itulah masanya bila dah settle semua, kita boleh call SOS, kita boleh call bantuan, kita boleh check adik-beradik kita, saudara mara kita. Okey, kemudian sangat penting ini tolong dengar, sangat penting. Kondo saya cerita lagi, saya cakap pasal phone. Sangat penting phone kita bila sudah dah full charge, dan kemudian bila berlaku sesuatu, jangan pula masa tu nak buat konten. Okey, saya tahu semua orang semua nak buat konten. Sukati you lah kalau rasa you nak buat konten. Sikit-sikit sudah, tapi you kena simpan sebab you tak tahu. Kalau kita bercakap pasal 7 skala Richter, gegarannya sangat maha hebat ya. You tengok macam dekat Turki, itulah lebih kurang dia. Kat Turki pun tak sampai 7.0, baru 6.8. Okey, kita dijangka 7.0. Ya Allah, bersedialah, nauzubillah takut. Jadi phone ni kalau you nak bergambar, ambil lah, tak apalah, ambil lah kalau nak ambil kenangan, tapi lah janganlah sampai you nak buat konten. Saya berada di bawah batu ni, lama-lama bateri habis, you juga akan habis.